wani lingwasame ka Nuer online TV channel anda manduni shan kod nyang mala nong rice gwasame an wala shanka wal diesh ka paywal ron kin dang ro widi jandang ro widi diech bana tin kon lat ko rin gwasame bana ka linkel kan kono nyamre ler kaname ko tegaler ngwana bu kono ling gwadan shi deine asas pdf shi kan civilian re widin chalke equatoria kana gro shi kan ka bukarenial bana writing nyok gor jeno bana right back rany mishala du wuri chalke le bong bana nyo right back qui court case dr machar kan to ngon ko kente bu kon ka nyakel no so gwada me kenya men gora banyak gora jeno be lar mandana ci to ka channel la facebook da kenya makan woni am ka reality no banti dial ko lat ko den ban ka linke mi jiram jidid please go no jin bi channel bi ñone ko ken no hello gwa chana je tokel chana je tok ken yam der aner mala we gana dial content la Nuer online tv la ja gor ka gwa semeni de ten lo de long ka to badan dong gurien channel ke ja ada la tes luaj men do dien en walle dio jamanan cheben ka live before kanu ka top report ban lingwa seme gor jeno biya janga jen wonena Facebook channel la mandan lan right yetin malan nga gorten ka Facebook la my profile chan kon nyak changat chajen nang en walle chaje gag chaje disable chaje gagan jen chaun ka gwad me ber long no ba channel ka dial ba ka gag chen malan aledje but la we can mat en wala che joje gwan go cha channel na mo cha je gek chang kot nyak cha ngat lan ti dialet re jam ka je ka Facebook men te ke 5000 follower cha je suspend ke cha je disable chawon no de right ke ji Facebook cha kan so cha tel option mi cho da lat cha ga le ni on wo dong di contact bo ban ngode wona na ka mi wona niam shi jandana be give up ke je ko sha channel mo cha je ga dong te ne wan te bro ani mala je ko sometimes je lan ko la use me do ya ka Facebook gwa me be ko me la ka YouTube gwa be ko nan ka Facebook ko tem te tel Facebook mo be access ko cha jen channel cha jana then dia je bante dial bu kon ga je gwa me me dan che right ki Nuer online tv channel en wo la je dia nan ka la je dia bat ka so na mo me le roda gwaye agenda na chitu so makana nan ka Facebook ke tel gwam shenan tin ka Facebook be ngaje no sha peida shan ko nyak shanga cha janang netin content ngai kona enemy of progress ne kona sha goro no dong de randa rwanda kala ka kwinwari ko kanya ngal cha report long many time so na me dara gwano de yena ngai kona ko mandana lat kon ka jan lera me re ler kana me bana rwach kamanan shoda lat re dwar shol ke Equatoria Western Equatoria ka Western Equatoria gwadran ti ke Juba chala do nena shirenial shaboktin dara shol ke Nagro County shirenial shaboktin ka koron wangadan charamkel chajanak karamkel mitika bot nona ka jodan chala warenial che local community ki local civilian cheka attack lo cheka book no ramishal ke Amelia Jendo cherach kaniti kon la jimi diaka generally nyal be ka 5 a.m. in the morning no lo ta di kurunwa gwan mi motena ka funeral ke gwan mi motera michi yere jentin chinaren kulo dolten jen gwad dan chiri nyal che chuben lo tena to ketin chiri nyal mo che chubok no ren nyal boka ka ta diech ka runwang diewo jen ren nyal ngaji no dong ne to ka jikur kie ka netin konti la dini chi shega mo che la no chiri nyal mo che ben ka ren nyal mo ne ren nyal SSPD mi cha jang re wiki Juba
Agostino Benjamin rami mo michi yede jen kuna lo kudomo re wichin winimi kashi manden kono ci benen gwasamo ci kala den wo ne kono bokane kerenial South Sudan People Defense Force ci kan civilian ci kan ga target lo ci kan civilian di kan ga nak doron shal ka bandala payam lendi kamishal maringi buma je jomo ci jalat gwami mo ci writing ka tok English am gorno dong beje nywa ye kel bo amana ci lat gwasame ko de yana ling ngai kon of course and wo mi chiri ke talk la di la ti gni to ba ti jino ko yene kon lat kana meni bu kon di albana mo ban je ngaje la to no ke lat ko rodian no no chana je milling kel ba. I'm a civilian from Niger County. We were in a funeral today early morning at 5. Found that a plane was just bombing around the funeral. The funeral is one of the people who have been killed in Nigeria during the incident. The boy called Agustino Benjamin. He is a son to my elder sister. Then I organized the funeral in my own husband's home. And we found that the plane was bombing around and my husband has been injured. He is by the name Martin Tandi. He is now injured. And we have lost one of our neighbor called Zama also. And not even only that, people in Bandara Payam, they bombed them even. People in Lindi, they even bombed them. Even people in Maringi Nogoma, they also bombed them. Even people within Niger County, they bombed them also. This is what happened today in Niger County this early morning. These are the government because we don't know where the plane came from, starting bombing people. Jawo shalen gwasa me jawo she mutere witin winimi kan nagiro ke najiro kan dikan la no ren yal she chop korun wang doren ke western equatoria chena che ke jekte ke nyurka ka funeral ke gwalet mirnaden gwada mashure nyal chujo to ka mo boga che kan jomo che kan lat jenere gwada dan shi ke bokten wa shi ke bokka area ne shi ke gama shi ke bokten ka jawo dan shi lat gama mo jen shi ke dan lado cha chode cha je muy ka bot ba doron kontin shi ke bokten ka doron kontin tiek ke ka win kan wita to ka witi che nyal che boktin ka shana no che connectin che man shaling no shi garam kel ji kana ka do bana che lat ke je kon gwada mi cha joje no SSPD mai kan odong ne tin tin ka bandala payam tin ka lendi tin ka maringi tin ka buma la maringi buma ni kan gota to gwi kan odong ike GSP la yu jen do bana bo kan ke je so lokan nan ne ti chirin dol gwat kel la kan ka bok no jen ta dan le roda je re duaran mi ka western equatoria jen ji alinga ena gwan mi te kuma SP la yu ten den ba ka dil bokare nyali so na me mi to ka western equatoria SSPDF kan kuma SP la yu shi ka te ga gan wini ba ci ka we na bano ba ne tin konti la civilian ba ka target kuma SSPDF jen jo me mi alinga ne doro shwal ke Kapoita Eastern Equatoria State ke Jordan Michigan Ladwas mi bialing Governor Lobong shiga jekan President Salva Kiir Mayadit ke ripon Michigan Ladu nena doro mo mishal ke Kapoita Eastern Equatoria State kani to cheteka malamat you know adob dani kanalat she can right ka do dan de security de kan ya leke je shirme ngai kono no ne dia le kono ni pinke mi yadi gor kono de kan male kan no ko chicken ne de kono dong nyinga kai chicken ga dia be en wo chicken de jako big benda which no no but chigo raje long ka kwi reply peace agreement ko do dan de mal de bin ke je no keneto gor kono de ka cooperate but reply peace agreement che ben wan mi mo chiku mes pelai wo chicken teten so reply peace agreement badil talk wada dan en kuma SPLIO cha kala law ko bi malamo bi kan lat ke kuma kim yadit so jo me jenda na chalat no ci malche ben kaka ka dob mi gui kan no che ben ka ja ban ngai ko na gwano kujimi tikatin kuma SPLIO tikatin kuma SSPDF no chang man lat ke je Kapoita Eastern Kapoita Eastern Equatoria wuri chal ke me Louis Lubong lo jor Ramadan le governor which bin mission malat je no te ga mal mi che ben ban ngode wati insecurity bati tere which mean me shana kuben ka kwi Dr. Machar
an wale shanka wel dies ka pai wel ron kin dang ro jan dang ro de chi dak ma char che wo gwa da dan do ga jitin wala kan ji kwara en do dan chi ral che to ga ji me chana ngai ni wal dak ma char la en wale wa chi na chi ga jan long gwalo luka mo luka danan gwan ka keje ka te ke evident kwa president ka ngo shi kare shi kan galati me ngai kono no cha ka gwan ka ta dana shi ke to ga nasir but right now cha joje no ne ne ci kuma kir me yadi no ci kan luk ci kan nyok mu yut kan nyam but shi lugan kwala lugan wala shi lugan kwala lugu run ko gwadam be ngora kana ngaje no ngum le rod but what do you know wodi kuma SPLA men pinkir me yadi tikane ne kono la judges cha jojo gwan wona ne ken chika tel luang ko shidet Dr. Machar ka dobu dana loka je shirme je kono ngache kwi kore dana chi talk tina karo shirme dana chi kono ngach ano lu dana loka je adomi mo dong de je yen ke je ko cha chika ka tungwan let me update you ka kwi ko ram chi talk wala kama yom che talk wala no chi ko che talk ka raj mishalat en wude shal ke kulna lam Paul Gabriel ko chi talk kama yom mayom ci kor ci tok tin ne der kontin tok ko kuma SSPDF shi kan de ni SPLA IO shi kan kamak de ni SPLA IO de tona katin shal ke unified ala VIP unified force ke ne der konte ngeka rai wi ka bi ne chana ngaje gwan wote ka kurum ci tok ne mi ne ri shop ka wel ngwan ci ka liutin ka bi kam SSPDF ne ko rodin ka gwam ci ga tin ka kwiche no ci lieutenant kel ke kwarm di che captain che jenak wan mi mo shigarum ko kwiche no chwa captain chwa na garam dan nagran chala do ran SPLIO gwade dan che ke tokten so re ri me dan che tok ci na ci ka pot she kan ne kon la SPLIO te kon te wan mo te chamat ka bona mo charin barke le kan SPLA kan SSPDF to kokien ti lat ken wo cha chen ajek an wan mo ne ban SSPDF to kokien waken ikaji Equatoria no kane tanken de beka apnal ne to wacha ka chenga jek wa ken chikan rodian chu wo kel ke kuma SPLIO jen lat ke jen wo ne ti de ni kudang wan kane de kon sharen bar wade dana chukor che tokten kane de to chikan uga university che mangai kona wa an walle na ba ka mandan wa cha ka yan ma de ni SSPDF chukor mo chirum kam ne chalke VIP unified force mo watch kurmo choro lat kam dien ke din SSPDF kurmo diti kurmo tot chere mangai kona kur lat kuru dien tine gwan mi moti dakam chate reti jen ko ngai kondiality everything cha link up ke cha connect ko lokiran go e bireng ma char bate ke force ki bate ke nei to gor ke je jen menen yen tam en rami mo mu gur dakam char la ja target la ja gor ke no jen baje dil ke baken so kurmen wala che to kama yom ka jodana chalat but kan full detail kan go konung budong take lia ki take jiboni ngode tele mishalatin so jo me gor jeno de je nyaka yekel ka ta dan len mane rodien keje lere jok wonena mi dong ken ye jek ka Facebook ko ba to ngwas mentama bi ngaje no cha channel Facebook da cha janangan wale alo chelet anymore many mi dong cheteke we da dien baje je ke dong ba nang pa jok ke bi kana shunang for good jen message da na je gan wale shi kana nang lora bang tele information murung no ka do da nang kana je but bi ja ngaje no ne na ni siang shan le ka dia le kon lana writing ka tong nat la ja gor ko no ba je ge me da ke non ke jen YouTube to content shi kana nyo on ke jen Facebook so wale shi ka succeed shi kan page shi cha ja watch cha hak ni je dung dong kwa lo kem ni je na de ngaje no cha je ke de lo jok ban me cha disable je ke cha je ge jen dana le ro den tam so me ke ne je ka Facebook bi ngaje no chan te ka Facebook nyok to all my friend rami mo meten wen mo dong la je ka Facebook no wen bi ngaje no ne na cha